kao, čekaj, imam, čekaj, si sigurno, Krene pozitivno, tako. s velikim zadovoljstvom, čekaj, s velikim zadovoljstvom Si pušite kurac! Šta? S velikim zadovoljstvom vas obavještavam da smo nakon detaljne analize svih pristiglih ponuda i održanih pića odlučili odabrati agenciju MIMS Digital za našeg strateškog partnera za 2026. godinu. Koji kuka? Ja ću se rasplakati od sreće. Je li ovo uopće moguće? Ko se plaći pičko? Smijela se mi se neki dan. Vaša... I onda ima sad te stvari za ispuniti. I za ugovor, stoga vas nadam da stavite nacrt ugovora koji uključuje sve specifikacije i stavke iz vaše finalne ponude. To sad dosta. Da, dobro. Još jednom hvala na uloženom trudu.